mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Uyu munsi turi kwa kane ni tariki 22 Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Ikaze makuru yo kuri aya masaha ni amakuru twinjiyemo agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru amaze kujya hagaragara mu kanya gato gashize aravuga ko Generali Sultani Makenga yatangaje isubira mu mujyi ya Uvira, no kuvuga isubira mu mujyi wa Uvira. Ibi turaza kubisobanura ku buryo burambuye. Kaba kandi hamaze gutumizwa inama y'igitaraganya igiye kwiga ku kibazo cy'uyu mujyi wa Uvira ndetse na Warikare. Ibi byose uraza kubisobanukirwa ku buryo burambuye. Muri aya makuru uraza kunyemerera kandi mujyane muri Kivu y'Amajyaruguru nkubwire ko imiryango igera kuri 500 yose yahungiye Ibeni hunga ibitero by'umutwe wa ADF muri teritwari ya Rubero. Ibi nabyo ndaza kubikugezaho 5 kuri 5. Muri aya makuru kandi uraza kunyemerera nkubwire ko muri turi abaturage bakomeje guterwa gahinda n'ibibera muri iyi ntara. Imitwe itwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano muri ibi bice. Muri aya makuru kandi ndaza no kukubwira yuko aba generali bagera kuri 2 barimo generali wa FARDC Yavu ndetse na Kabeya bafunguwe nyuma y'igihe bari bamaze bafunzwe. Ibi turaza kubigarukaho. Yitwa Generali Yavu Kabeya, hari n'abandi turibuze kugarukaho. Byose makuru hano ku Ibendera TV. Ndaza kandi kukubwira yuko muri Canada abantu bagera kuri 2 begereye umuryango wa Kisekedi bagiye kujyanwa mu nkiko. Barazira iki? Ibi nabyo ndabikugezaho 5 kuri 5. Ndaza kandi kukujyana mu mujyi wa Uvira ubwire ko n'ubundi ibintu bikomeje kuzamba no gukomera. Biravuga ko hari abaturage bakomeje guhunga bijyanye nuko umutekano n'ubundi ukomeje kuba mubi muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru haturuka i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravuga ko President Donald Trump ashobora kuba agiye guta muri yombi President Tshisekedi kubera impamvu zigera kuri 2 ndibuze kugusobanurira mu kanya gato cyane. Nimerera rero nkorere like, nkorere subscribe niba ari bwo kigera hano cyangwa uri mushyashya ku Ibendera TV. Hanyuma wowe dusanganwe tumaranye igihe uze kunkorera like, nkorere na share kugira ngo aya makuru tuyasangize abandi inshuti n'abavandimwe bacu bakomeze kumenya amakuru. Ibi ni ibintu uraza kuba ungiriye neza nuramuka ubikoze. Nitwa Mukadza hani ku Ibendera TV. Rero mwese nizere ko meze neza. Hanyuma kandi ni munyemerere mu kanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese aho muherereye. Reka nizere ko meze neza kandi mukomeje kugubwa neza no kugira ibihe byiza. Abantu muherereye mu turere twose tugize igihugu cy'u Rwanda mbahaye ikaze. Abaherereye mu gihugu cyose cy'u Burundi ikaze. Abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mwese ikaze. Abari mu Bugande ikaze. Abari Kenya ikaze. Abari Tanzania ikaze. Abari Sudan ikaze. Abari Mozambique ikaze. Abari Malawi namwe ikaze. Abari muri leta n'abari muri leta zitandukanye muri leta cyase mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe mbahaye ikaze. Abari muri Canada ikaze. Abari mu Buholandi ikaze. Abari mu Bubiligi ikaze. Abari in Norvege ikaze. Abari Australia ikaze. Abari mu Bufaransa ikaze. Muri aya makuru reka nkubwire ko President Donald Trump abimaze gutangazwa ko ashobora guta muri yombi President Tshisekedi. Nukubera ibintu bigera kuri 2 bikomeye cyane President Tshisekedi yakoze muri iyi minsi ya vuba.
ikintu cya mbere ngiye guhera nkubwira yuko Perezida Tshisekedi byamaze gutangazwa ko ashobora gutabwa muri yombi na Perezida Donald Trump. Ikintu cya mbere, ubwo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bavaga mu mujyi wa Uvira muri weekend. Aha muri uyu mujyi wa Uvira hinjiye igisirikare cya leta ya Congo FARDC n'abawazarendo batangira kwica abantu, kandi mu bikorwa ubona ko ari ibikorwa bibabaje cyane, abandi barabasahura. Iyi ni intandaro ya mbere kandi ikomeye ishobora gutuma Tshisekedi atabwa muri yombi. Indi mpamvu ya kabiri ishobora gutuma uyu mugabo atabwa muri yombi byihuse ni ukuba yarakoze ikosa rigeretse ku rindi, agakuraho interineti muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi bimeze nko gusibanganya ibimenyetso ndetse no kwishinza ibyaha by'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi akomeje gukora muri uyu mujyi wa Uvira. Hanyuma rero abasesenguzi mu bijyanye na politike na diplomasi bakavuga ko ibi ngibi bishobora gukora kuri uyu mugabo Bwana Tshisekedi ushobora gutabwa muri yombi byihuse kandi vuba. Ngibyo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuga ko abashobora guta muri yombi byihuse uyu mugabo Bwana Tshisekedi Chilombo. Amakuru rero akavuga ko mu gihe bikomeje kugenda gutya uyu mugabo rwose ari mu mazi abira. Reka mu gihe tukiri muri aya makuru rero nkwerekeze mu mujyi wa Uvira nkubwire uko ibintu byifashe nabi cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ndakubwira ko n'ubundi hari abaturage bongeye guhunga berekeza mu bice bya Kamanyola. Kugeza ubu ngubu rero ibintu bikaba byongeye kuzambaho, bivuga ko hari abandi baturage babarirwa hagati ya 15 na 30 bongeye guhunga mu gitondo cyo kuri uyu munsi berekeza mu bice bya Kamanyola bavuye muri uyu mujyi wa Uvira. Ibintu ndakubwira ko byongeye kuzamba, si byabongeye cyase bahunze. Makuru aravuga ko hari n'abandi bishwe mu gitondo cya kare muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi byose akaba ari ibintu bikomeje kugenda bizanira akaga n'ibibazo Perezida Tshisekedi. Amakuru aravuga ko noneho ngo nyuma yo kuvanaho internet kugira ngo ibibera muri uyu mujyi wa Uvira bidapostingwa hanze ku mbuga nkoranyambaga amahanga yose akabibona, ubu ngo nyuma yo kuvanaho internet muri uyu mujyi abantu ngo barimo kwicwa ntibimenyekane. Amakuru rero akavuga ko hari abandi bantu bagera kuri 5 bongeye gutakariza ubuzima muri uyu mujyi wa Uvira, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bantu mudukurikiye ndacyabibutsa gukora like niba bamaze kugera hano, nyemerere ukore like. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nyemerere unkorere subscribe, uraza kuba ugize neza. Generali Sultani Makenga yamaze gutangaza isubira muri Uvira, ndetse hamaze gutumizwa inama ikomeye y'igitaraganya igomba kwiga ku kibazo cya Uvira, n'ikibazo cya Warikare. Generali Sultani Makenga amakuru aravuga ko ngo yamaze gutangaza ko mu gihe ibibera muri Uvira bikorwa n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo byaba bidashakiwe umuti n'igisubizo cyihutirwa, byanze bikunze ngo baraza gusubira mu mujyi wa Uvira kujya kurokora abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge barimo kuhicirwa, ariko kandi no guhagarika bikorwa byihutirwa rikomeje gukorerwa abaturage b'inzirakarengane muri uyu mujyi wa Uvira. Mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 22 Mutarama muri uyu mwaka w'2026 hatangajwe amakuru ajyanye n'ingendo n'inama zihutirwa ku kibazo cy'umutekano mu bice bya Uvira ndetse na Warikare. Warikare akaba ari muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero General Sultani Makenga akaba n'umuyobozi cyangwa se umugaba mukuru w'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23. Amakuru aravuga ko yamaze kwihanangiriza leta ya Kinshasa, ndetse akaba yavuze yuko ngo mu gihe ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi birimo kubera mu mujyi wa Uvira byaba bidahagaritswe vuba, abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 ngo bagomba gusubira muri uyu mujyi
wa Uvira mu rwego rwo kubohoza aba baturage ariko no guhagarika ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Amakuru aturuka mu baturage n'abandi bakurikiranira hafi ibijyanye n'umutekano aravuga ko inama yatumijwe n'aba bayobozi bakuru bo muri Alliance Fleuve Congo 23 ngo igamije gusuzuma icyerekezo cy'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 mu gihe imirwano ikomeje mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ariko kandi ngo hagomba kuganirwaho ibijyanye n'uko muri Warikare hakomeje kuvugwa imirwano ihungabanya umutekano n'umudendezo w'abaturage. Hagomba kandi ngo kuganirwamo ibijyanye n'uko Uvira imaze iminsi yaragize abaturage benshi abaturage benshi ngo abarimo guhunga nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Serambwe bahivanye ku murongo w'ibyigwa. Rero ngo hakaba hariho kwiga izi ngingo zigera kuri ebyiri, ndetse ngo muri iyi nama hashobora gufatirwamo umwanzuro ukomeye yuko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo 23 bashobora gufata riske yo gusubira muri uyu mujyi wa Uvira ku mpamvu zo kujya kugarura umutekano ku baturage. Reka nkubwire kandi ko tayari turimo gukubita tubangura ya makuru twihutisha cyane, nta kunyura impande n'impande, nta no gutinda. Muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imiryango irenga 500 yose yahungiye Beni irahunga ibitero by'umutwe wa ADF bikomeje kwiyongera umunsi ku munsi muri teritwari ya Rubero. Imiryango igera kuri 500 yo mu gace ka Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru yahungiye mu mujyi wa Beni n'utundi duce tuhegereye nyuma y'ibitero bikomeje kugabwa n'umutwe w'iterabwoba wa ADF, no kuvuga Alliée Démocratique Force. Aya kuguhunga kw'aba baturage kukaba kwatangiye mu minsi ishize nyuma y'uko abarwanyi ba ADF bongeye gutera ibitero bikomeye mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru, bigahitana abaturage batari bakeya. Ibintu rero bikaba bikomeje kuzamba, abaturage b'inzirakarengane bakaba bakomeje guhura n'ibibazo bitoroshye muri ibi bice, aho n'ubundi ibintu bikomeje kuzamba nkuko amakuru aturuka mu baturage b'inzego zibanze ahangaha bivuga. Ibitero ngo biri kwibasira cyane ibyaro byo mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa teritwari ya Rubero, aho ADF yagiye igaba ibitero ari nijoro ikinjira mu midugudu igatera ubwoba abaturage mu buryo bukabije. Abarwanyi b'uyu mutwe wa ADF bakoresheje intwaro zoroheje n'iziremereye ngo bagiye bica abaturage ndetse kandi ngo abandi bakabasahura. Kubera ubwoba bukabije rero imiryango irenga 500 yose yahunze, ikaba bivuga yuko ngo ikomeje guhunga yerekeza mu mujyi wa Beni, abandi bakajya mu duce two mu nkengero z'uyu mujyi n'ahandi hizewe ugereranyije naho bari kuva. Abenshi rero ngo barimo guhunga bakaba ari abagore, abana ndetse n'abasaza. Bamwe muri bo ngo baragenda n'amaguru, abandi batwaye amagare ni ibikoresho byabo. Abahunze bageze mu bice bahungiyemo bavuga ko bahangayitse ndetse ngo bafite ibibazo bikomeye cyane baterwa n'ubundi no kubura ibikoresho by'ibanze, ibiribwa, amazi, amacumbi n'ibijyanye n'ubuzima. Abana bato n'abakecuru ngo baragaragazwa nk'abari mu byago bikomeye kurusha abandi kubera umunaniro n'indwara ziterwa n'imibereho mibi zikomeje kugenda zibataka cyangwa se bagenda bahura nazo. Reka dukomeze n'aya makuru nkwerekeze Ituri. Abaturage bakomeje guterwa agahinda n'ibibera mu ntara, muri iyi ntara imitwe yitwara igisirikare kandi yitwaje intwaro ikomeje guhungabanya umutekano muri ibi bice. Mu ntara y'Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abaturage baracyahura n'ibikorwa bibateza agahinda kubera umutekano muke ukomeje kwiyongera mu myaka ishize
bituma rero abaturage bamaze guhunga kugeza ubu ari benshi. Raporo y'ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Kongo yagaragaje ko mu kwezi kwa 12 no kuvuga ukwezi k'Ukuboza mu mwaka ushize 2025 abahinzi barenga 20 bashimuswe mu mikana ya ni mu bice byitwa Starudi na Kadika bajyanwa ku ngufu imitwe yitwaje intwaro kugira ngo ibone umusaruro wabo warusaruwe mu mirima yabo. Ibi rero ngo ni ibintu bikomeje kwamaganwa kandi ngo ntago byagarukiye aho ngaho, kubera yuko ngo byateje ubwoba n'akajagari bituma ingo zigera ku 130 zihunga zijya mu duce twa Rwemba na Teturi kugira ngo n'ubundi barebe ko babasha kubona umutekano. Iki kibazo si ubwa mbere kandi gikunze kuba muri Ituri, kuko n'ubundi no mu bindi bice nko muri Makagi naho ibi bibazo bikomeje kuhaba, akaba rero ari ikibazo cy'umutekano muke gikomeje kurangwa mu ntara y'Ituri. Abantu rero bakaba bakomeje kwamagana ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kubera ahangaha kandi birimo kwibasira ubuzima bw'abaturage. Reka nkubwire ko abajenerali ba FARDC bamaze kurekurwa, bakaba bari bamaze igihe bafunze. Ku munsi w'ejo tariki 21 Mutarama muri uyu mwaka, makuru aravuga yuko abajenerali n'abandi basirikare bakuru bo mu ngabo za FARDC bari bamaze igihe bafunzwe muri gereza ya gisirikare ngo bamaze kurekurwa. Hanyuma rero aba ngo bakaba bari bamaze igihe kirekire bafunzwe n'inzego z'umutekano bitewe n'imanza n'ibyaha bitandukanye byari bibakurikiranwaho. Mu myaka ishize bamwe mu basirikare bakuru ba FARDC barimo Lieutenant General Jean-Claude Yavukabeya bamaze igihe bafunzwe mu gihe inzego z'umutekano za Kongo zari zirimo kubagenza ibyaha bitandukanye ndetse bakabageza imbere y'inkiko. Ibyo bakurikiranweho byo kubangamira umutekano w'igihugu birimo gushinjwa ibikorwa byari bishobora guhungabanya umutekano. Ibi akaba ari byo bari bakurikiranweho. Ibi byabaye ku buryo bwagutse mu gihe hari ibibazo bikomeye mu ngabo no mu buyobozi, bikaba byarateje impaka mu miryango yabo ndetse n'abashinzwe uburenganzira bwa muntu. Gufungura aba basirikare rero ni icyemezo gikomeye mu buyobozi bwa gisirikare no mu butabera bwa Kongo, kuko byari bimaze igihe kandi bikagira ingaruka ku mubano w'ingabo ndetse na politike n'imiyoborere y'igihugu. Abasesenguzi mu bya politike bakavuga ko uyu mujenerali yafunguwe agafunguranwa n'abandi, nubwo mbona amazina y'aba bandi atari gushyirwa ahagaragara. Biravuga ko uyu generali Yavukabeya n'abandi bari bamaze igihe bafunzwe barekuwe, aho ubushinjacyaha bwa gisirikare bwakomeje kubakurikirana ku byaha byabo, harimo ibyaha byo kubangamira umurongo wa gisirikare n'umutekano w'igihugu. Gusa mu mpera z'umwaka 2025 no mu ntangiriro z'uyu mwaka, urukiko rwa gisirikare rukaba rwamaze gufata icyemezo cyo kubafungura mu gihe dosiye zabo zirimo gukurikiranwa akenshi hashingiwe ku byemezo n'amategeko ndetse no ku byifuzo by'abavoka babo n'imiryango yabo bagiye basaba ko abafungurwa bagakurikiranwa bari hanze. Ngibyo rero ibikomeje kuvugwa. Hanyuma reka nkubwire ko muri Canada abantu bagera kuri 2 begereye umuryango wa Tshisekedi bagiye kujyanwa mu nkiko. Umuryango utegamiye kuri leta Urgence Democratic Republic of Congo ku bufatanye n'imiryango 20 iharanira uburenganzira bwa muntu n'imiryango 10 y'abahohotewe watangaje ko ugiye kuregera abayobozi ba Canada, abaturage bayo bakomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Akaba witwa Arizete Kabanga
na Jean Claude Bukasa kubera uruhare rwabo mu guhonyora uburenganzira bwa muntu muri Kongo, barangiza rero bagahungira muri Canada. Itangazo ryashyizwe ahagaragara risobanura ko aba bantu bombi begereye Perezida Tshisekedi aribo bayobora inama y'igihugu yo kurwanya ibyaha bikorerwa kuri interinete CNC, urwego rwashinzwe mu mwaka w'2023. Bivugwa ko rero aba bashobora kuba hari maneko za Tshisekedi babanga muri Canada. Urgence Democratic Republic of Congo ivuga ko Lisette Kabanga na Jean Claude Bukasa abagize uruhare mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, harimo no gukoresha ikoranabuhanga mu guta muri yombi ibinyuranije n'amategeko mu bikorwa by'icarubozo, ishimuta, gufunga binyuranije n'amategeko, ndetse no guhatira abantu guhunga no gutoteza byibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, kwibasira abanyamakuru ndetse n'abayobozi cyangwa se n'abakozi baharanira uburenganzira bwa muntu. Aba rero bakaba batangaje ko ngo bagiye kurega abangaba, aho ngo ikirego cyabo kizashyikirizwa Minisitiri w'Ubutabera wa Canada, inzego z'ubutabera za leta hamwe n'igipolisi cya Canada, akaba Royal Canadian Mounted Police, kugira ngo rero abangaba babe bakurikiranwa ndetse nibahamwa nibe byabashinjwa babihanirwe n'amategeko. Ngibyo uko byifashe inshuti bakunzi bacu, ni munyemerere mbashimire kandi twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mwese mukomeze kugira ubuzima bwiza, mukomeze kugira ibihe byiza, munkorere like, munkorere share na subscribe, muramukoze cyane. Gahunda za Ibendera TV nazo zirakomeza.